Somerero ijambo ry'Imana. Let us read the word of God. Soma Abaheburayo ibice 2 umurongo wa 8. Hebrews 2:8. Kabiri umurongo wa 9. 2:9 Wa Hebrews. 8. 2:8 Hebrews. Umuha gutwara ibintu byose. Muha gutwara ibintu byose. Ubishize munsi y'ibirenge bye. Ubishize munsi y'ibirenge bye. Ubw'Imana yamuhaye gutwara urutabi. Nyamara kugeza ubu ntiturabona umuntu byose bitwarwa nawe. Ntiturabona umuntu ubasha gutwara ibyo byose. Ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi. Ahubwo tubona Yesu wacishijwe bugufi. Akaba hasi y'abamarayika ho hato. Akaba munsi y'abamarayika ho hato. Tubona ko ari we wambitswe ubwiza n'icubahiro nk'ikamba. Kubw'umubabaro w'urupfu yapfuye. Kugira ngo kubw'ubuntu bw'Imana asogongerere abantu bose urupfu. Amen. Kubw'ubuntu bw'Imana asogongerera abantu bose urupfu. Wa Kiswahili ama Kiingereza ako kando. That by the grace of God should test death for every man. Okay, test. Now Kiswahili. Hawagisomye? Kuonja. Kurabura. Yes, kuonja. Soma Abaroma ibice 5 umurongo wa 10. Romans 5:10. Ibice 5 umurongo wa 10. Ubwo twunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo. Ubwo tunzwe n'Imana kubw'urupfu rw'umwana wayo. Yadupfiriye tukiri abanzi bayo. None ubwo tumaze kungwa nayo. Ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo. Ntituzarushaho gukizwa kubw'ubugingo bwe. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. Turarishimira Imana. Ariko arahani nshaka gusoma. Mu Baheburayo igice cya 2:14. 14. Cya 2 umurongo wa 14. Yego. Nuko rero nk'uko turi abana bahuje umubiri n'amaraso. Soma neza. Nuko rero nk'uko abana bahuje umubiri n'amaraso. Ni nako nawe ubwe yahuje ibyo nabo. Kugira ngo urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Urupfu rwe aruhinduze ubusa ufite ubutware bw'urupfu ari we Satani. Abona uko abatura abahoze mu bubata bwo gutinya urupfu. Abona uburyo abatura abahoze mu bubata bw'urupfu kubaho kwabo kose. Amen. Amen. Mwakira ijambo ry'Imana. The word of God. Mani baho umugisha mwinshi. Ndagira ngo nganire namwe mu minota mike isigaye twegera uruhimbi. We want to talk in a few minutes as we will be having the Holy Communion. Mbabwire umumaro w'urupfu rwa Kristo. And I will tell you about the importance of the death of Christ. Ndababwira umumaro w'urupfu rwa Kristo. The value of the death of Christ. Cyatumye Kristo apfa. Why did Jesus die? Bimariye iki umuntu? And what is it profiting us? Bifasha iki umuntu? And what does it help us? Ndavugamwe amagambo nk'atatu gusa. I speak 3 words. Niyo nza gutinda kubera umwanya nayo nzi buvuga 3. For the sake of time. Urupfu rwa Kristo rufite umumaro. The death of Christ is very vital. Kubumva bose. To everybody who listens. Kubari mwisi bose. To everybody in the world. Kumuhesha ubugingo. To give the person life. Urupfu rw'umwami Yesu. The death of our Lord Jesus. Nigwo rukura umuntu mu rupfu. Take somebody out of death. Urupfu. Death. Rumira urundi rupfu. It swallows the death of humanity. Urupfu rw'umwami Yesu. The death
of our Lord Jesus rwamize urupfu rw'amategeko, swallowed the death of laws, rwamize urupfu ruzanwa no kutumvira Imana, the death that comes out of disobedience. hatabayeho imbaraga z'urupfu rwa Kristo, Unless there is power of Jesus' death, nta kindi cyomara imbaraga z'urupfu rw'icyaha. nothing else can diminish the power of sin. Bibiri iravuga ngo ibihembo by'ibyaha The Bible says the wages of sin ni urupfu, is death. ibihembo by'ibyaha The wages of sin ni urupfu, is death. ariko impano y'Imana But the gift of God ni ubugingo. is eternal life. Ni ukuvuga ngo urupfu Meaning death ruzanwa n'icyaha that comes by sin, nta kindi cyorugobotoramo, nothing can take it away. nta kindi cyotuma umuntu agobotorwa Nothing can snitch a person out. keretse urupfu rw'umwami wacu Yesu And Kristo. apart from the death of Christ Jesus. Sema amen. Amen. Urupfu rw'umwami Yesu The Kristo death of our Lord Jesus nirwo rugobotora umuntu takes away a person mu rupfu rw'ibyaha n'urupfu, out of the death of sin mu rubori rw'ibyaha, and in the sting of sin. ku rubori rw'ibyaha n'urupfu. Because the sting of sin is death. Sema amen. Amen. Ibyaha Sin bizana urupfu, brings death. kandi indishyi y'urwo rupfu, And the wages of that death imbaraga urwo rupfu rufite, and the power that death nta has, kindi cyorukuramo umuntu. nothing can take it out. Iyo urwo rupfu rufashe umuntu, When that death captures a iyo person, umuntu akoze icyaha, when a person sins, icyaha kimugeza mu rupfu. sin brings him to death. Izo mbaraga z'urwo rupfu And that power of that nta death, kindi kintu cyorugukuramo, nothing else can take it away. ntacyo, Nothing at all. ntacyo, Nothing at all. ntacyo, Not at all. ntakiriho, Not now. kizaza, Not in the nta future. n'icyigeze kubaho Not ever been. ngo kigobotora That umuntu can take a person urupfu rwuzanywe out n'icyaha. of death that comes by sin. Urupfu rwazanywe n'icyaha Death that comes by sin, kubwo kutumvira Imana, by disobedience. kandi kutumvira Imana And disobedience, ntacyo gukiza. nothing can save you. Amaboko y'Imana The hands of God, ntacyo basha kuyagukiza, nothing can save you from. ntakiriho ntakizaza, Nothing now and not to come. cyo basha kugukiza That can save you. umujinya w'Imana. The wrath of God. Umujinya w'Imana The wrath of God, ni ukutumvira Imana. it is disobedience to God. Bibiri iravuga mu Baheburayo The Bible says in Hebrew, icyatumye Imana irakarira Egiputa, the reason Abanyasirayeli why God angered to Israel bava muri Egiputa, coming out of Egypt. igice cya karindwi Chapter ndibaza. 7, I guess. Sema amen. Amen. Iyo usomye izivuga ngo barya yarakariye akavuga ngo ntibazinjira mu ruhukiro, ngo ni bande, ngo ni barya bavuye muri Egiputa ngo banze kumvira Imana. Those he were angry for, they are those who left Egypt, but then they never obeyed God. Uwanze kumvira Imana He wese who never obeyed God, azafatwa n'urupfu. he is taken by death. Urwo rupfu And that kind of death, ntacyo basa kumugobotoramo, nothing can take him from. biba birangiye. It's over. Bibiri iravuga ngo The abo Bible says though, kubera ko banze kumvira Imana, because they were disobedient, imirambo yabo yose or their cups, ngo yambitswe mu butayu, it was laid in the desert. bapfiriye mu butayu, They died in the ngo nta desert. n'umwe winjiye mu buruhukiro, Nobody nta crossed. n'umwe winjiye muri Kanani. Nobody got in the promised land. Kubera iki? Why? Kubera iki? Why? Kubera ko batumvira Imana, Because they never obeyed babura God, ikibakiza, and nothing was to save them. ntakibasha kubakiza. Nothing could save them. Haleluya. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Umva urwo rupfu ukuntu rukomeye. Now, how powerful is that Izo death? mbaraga z'urwo rupfu, The power of that death. izo mbaraga z'urwo rupfu, The power of that nta death. mafaranga ntiwohonga ntibibaho. Money can never buy it. Bibiri zitubwira nyamutuzi, The Bible says about wari the umugabo ufite ubutunzi bwinshi cyane, rich man ariko ngo ntiyumvire Imana, was disobedient to God, arangije arapfa. and then he died. Amaze gupfa, And after he died, yari abana na he Lazaro. was living with Lazarus. Lazaro wubaha Imana, Lazarus, who ngo obeyed God. baratandukana mu gupfa. Now they separated. Unaha inzira ye undi ahiriwe. Took one way and Iyo another way. nyamutuzi When yahaye the rich man went, yayigezemo ngo habura ikimukiza, and when he got there, nothing could yifuza save him. ngo kuba yofashwa, He wanted a drop of water, and birananirana, it was quite impossible. akaza asaba And he Lazaro, was calling to Lazarus. Lazaro mfasha, Lazarus, help me. ndababaye nkwereye ndi I'm muri being tormented. I'm ndi mu dying. mubabaro umereye I'm nabi, in a torture agony. fasha Lazaro, Help me, Lazarus. utonyanze amazi And kuri drop a drop of newe ko water. noba kuruhuka. See if I can at least Lazaro aramubwira release ngo myself.
Lazarus said, ntibishoboka aho uri naho ndi quite impossible where you ntibikunda are ko and nogira where icyo I am. gufasha Can't help you at all. byararangiye ntacyo no It's gufasha now over, brother. aho uri ntacyo kugobotorayo Where you are, nothing can snatch you nta kindi out. cyose cyoshobora Nothing kugugotora can take you out. byararangiye Quite over. aramubwira ngo none se Hey, now, niba njyewe bitashobotse if it's quite impossible abo for me, nasize how about those I left woja behind? Can kubabwira you go and tell them? aramubwira ngo nabyo And tubikunda he say, quite impossible as well. sema amen Amen. ndashaka kubabwira iki What do I want to tell you? ndakubwira urupfu I want to tell you that death ruzanwa n'ibyaha comes by ko sin. ntacyo kugugobotoramo Nothing can take you out of it. ntacyo Nothing. urupfu Death ruterwa no kutumvira ijambo ry'Imana that is caused by disobedience. barya banzi ijambo ry'Imana Those tibatumvira who disobeyed God's bari word. bari mu kazitiro In the fence. bari mu mbaraga They are in zibatsikamiye a power stake. ntakizabasha kugukiza Down and nothing will save them. wagira ubutunzi bungana Whether gute you have riches, wagira ubwenge bungana gute doctorates, woba usate whether you look however you might, ntakizagukiza nothing will save you keretse gusa apart from icyo bita urupfu rw'umwami Yesu the death of our Lord Jesus. sema amen Amen. twese icyubahiro Lift your hands to Jesus. haleluya Amen. urupfu rw'umwami Yesu The death of our Lord Jesus rwatugoboteye mu rupfu rw'ibyaha took us out of the death of sin. rwatugoboteye mu rupfu rw'ibyaha Took us out of the death of sin. rw'umumaro w'urupfu rw'umwami That is the value of the death of our Lord Jesus. rwadukuye mu rupfu rwa Took satani us out of the death of Satan. ngubu ngubu ntarutavi And now bibiliya yavuze ngo the Bible says ngo urupfu ntiruba rukidufiteho urutavi death has no power over icyo us. gituma abera That's why holy Ntibapfa. people, they don't die. bakuwemwo n'urupfu rw'umwami Because the death of our Lord Jesus took them out of that state. bakuwemwo n'urupfu rw'umwami The death of our Lord ntibasa Jesus, bapfa they don't die. ahubwo barimugwa They immigrate. barasinzira They are sleeping. aho niko bagenda ariko ntibapfa That's how they shift, but they don't die. sema amen Hey, hallelujah. ikibica What kills them? ndababwiye kuwa kane I ndibuza told you on musenga Thursday. kuwa kane neza mbabwira ijambo ry'Imana I told you the word of God. iyo ijambo ry'Imana riri mu mubiri w'umuntu When the word of God is in your body, iyo umuntu yariye ijambo when ry'Imana the person rikamuze is in the word of God, rifite imbaraga zo kumara umumaro bwose he has power to finish all the poison, bwica ubugingo kills the soul, bukica n'umubiri and kills the body. imbaraga ijambo ry'Imana The word of the Lord, agaciro rigira the value of the word of God, rinjira mu mubiri it w'umuntu gets in the body of a person rikamara ubumara bwose and isumu zose spends all kind of poison, isumu z'abaza mikorobe zose all venomins. ijambo ry'Imana zikanyunyuza iyo The mikorobe word of God takes them umubiri away. w'umuntu ukaba And mutaraga the body of a person gets kuba better. umugambi w'Imana isumba And zose the plan of our Lord Jesus igifite kuri uwo mubiri that he has over your body. icya kabiri And the second thing, ijambo ry'Imana the word of the Lord, iyo riri mu mutima what gets in your heart, rihesha umutima it w'umuntu gets the heart of a kuba person mutaraga to be muzima well utagera mu icyaha without sin kiwica that can kill and akaba destroy. muzima And the person will be well. ijambo The ry'Imana word of the Lord rifite imbaraga has power zo guhuza umuntu n'Imana to unite God and a person zo bakabana and n'Imana live with God. bibiri iravuga ngo The Bible says, ubwo wankunze as you loved me, ubwo ukunda amategeko yacu because you love my ngo nzasaba data I will ask the Father tuze tube muri and wowe will come and dwell in you. tuwe n'amakanda You will yacu see and rest in kumva you. ijambo ry'Imana Listen to God's word. biza bituma Imana data It makes God n'Imana umwana and God the Son biza bigatura muri wowe come and live in you. binafanya And makao they stay and dwell ndani ya in maisha yako you. In your life. bila neno la Mungu God's word hakuna makao was impossible ya Mwenyezi for Mungu God to dwell inside yaliyo of ndani you. yako Inside of you. kangwe mama Prince Oh God, wake up. mumushaganyega yiriwe Wake up. batagiye mu kazi muzamuhashaganya abantu b'akazi kuga bararuhutse muzamuhashaganya kugira ngo bumve ijambo ry'Imana batagenderamo sema amen Amen. sema amen Hallelujah. atukuzwe Mwokozi Praise the Lord.
ariko imana ni nziza ba. God is good. Bwana sifiwe bwana. Praise the Lord. Ahimidiwe Bwana wa mabwana. Praise God. The death of our Lord Jesus Watupe Mungu. was from another country. The death of our Lord Jesus. Hakuva mu byaha kwari. There was no getting out of sin Kuko indishi yica. because the wages of sin, Kwari ugupfa. it was dying. Hanyuma tubona umwami Yesu. But then Jesus came Aradupfira. and died on our behalf. Indishi irapfa. And the debt was Cyo paid. gituma umuririmbyi yararize. That's why the singer sang Aravuga ngo wanishuriye imyenda. and said, you paid my debt. Abatazi gutekereza bazagira ngo none n'amadeni y'ibyacu y'amafaranga. It's not debt of money. Si amadeni y'ibyo wafashe. It's not debt of what you Si took. ifaranga zo kubyaha. It's not a loan money. Yesu ntiyatwishyura ifaranga. Jesus never paid the debt of money. Ntiyatwishyuriye amarenti. He never paid for rents. No. Yesu yatwishyuriye Jesus paid the urupfu we. debt. Bwira mugenzi wawe ngo yatwishyuriye urupfu. Tell your neighbor he paid your debt. Uriye ya myenda yose yababa ibicumuro Yanishyuriye ya myenda yose yababa ibicumuro yanishyuriye ya myenda yose yababa ibicumuro. yatwishyuriye ubusambanyi. He paid for Yatwishyuriye ubwisi. Yatwishyuriye ubujura. And Yatwishyuriye uburozi. and sorcery. Yatwishyuriye kugira nabi. paid the Yatwishyuriye n'ingeso. everything. Yanishyuriye ya myenda yose yanishyuriye urupfu rw'umwami Yesu The death of our Lord Jesus waje kwishyura ibyo wakoze. came to pay everything you Cyari have done. kukwica. It was going to kill you. warapfuye. You could have died. wari uri mu rubanza You were in a judgment. wari uri mu rubanza rw'urupfu. You were in a judgment of death. ariko kubw'urupfu rw'umwami But by the death of our Lord Jesus, kugwa mu rupfu we were snatched out of death duhabwa ubugingo. and we received life. urupfu rw'umwami The Yesu death of our Lord Jesus rwaduhinduriye changed tugira ubugingo bwite. eternal life. none titugipfa Now we no longer die, ahubwo turi but abanyabugingo. live forever. titugipfa We don't die turiho anymore. iteka We ryose. live forever. tuzabaho And we iteka will live forever. dusingiza umwami In Yesu. Jesus' name. haleluya Hallelujah. semami Amen. urupfu ntarutavi. Death has king on Ubwoba. us. No fear. nta bwoba bwaho No fear of it. kuko nta mbaraga Because he has no power. ubasha. No power. Yesu yararishe. Jesus has defeated it. Yesu yararishe. Amen. Praise the Lord. Amen. icya kabiri Second, urupfu rw'umwami Yesu rwatuzaniye the death of our Lord Jesus rwatuzaniye imbaraga, brought power, ubutware, the authority, ubushobozi. the authority. urupfu rw'umwami, The death of our Lord Jesus. ugupfa kwa Kristo In death, in dying of Jesus, twabaye abanyembaraga. now we received power and authority. Bibiliya yavuze ngo The Bible says, yazivuga uburyo abana b'abantu batandukanye n'abamarayika. speaking about the difference of humanity and the angels. aravuga ngo And then he said, umwana w'umuntu Imana yamuremanye God created the person ubutware, with the authority, ubutegetsi the authority bwo gutegeka, to rule, kuganza to dominate ibintu byose. everything. vuga ngo ibintu byose, Say everything. ibintu byose Everything. ngo abishyira munsi And he y'ibirenge. laid them under the feet of Jesus. Hallelujah. abishyira munsi y'ibirenge. And he laid them under the feet of man. umwanditsi wanditse iki gitabo The cy'Abaheburayo writer of Hebrews. aravuga ngo kugeza na none He said, to this very moment, utarabona umuntu and he hasn't seen anybody ubasha who uba afite izo mbaraga has that authority ibintu byose bibe munsi that y'ibirenge se. everything is under his feet. barababara aravuga ngo And he felt
agony. imana irema adamu na eva God created Adam and Eve. yarabaremye ibaha umushinga He gave them a project. maze kubaha umushinga So giving them a project. ibaha na aderesi aho And bakorera gave them the address where to work. ibaheza edeni And he gave them Eden. bamaze kugera muri And edeni when they were in Eden, bari bafite ibyo bakora they had inshingano. something to do there. hanyuma And after that, hakabaho gumiza kororoka they multiplied. abantu bagahimbaza imana People will praise the Lord. ariko hakabaho itegeko ry'imana But then there was a law of God. hakabaho test There was a taste of iri mu God kunanira benshi that is making many to fail. hariho ijambo ryavuzwe n'imana There was a word spoken by God. umuntu akaba mu mushinga atareba ibyavuzwe n'imana And a person leave without looking to what God has said. akabaho akabona abayeho akaza Person yambara akagenda leave, he puts on clothes, he moves, akabona akagenda agasohoka and he moves. akabona akagenda He walks and sees. ntatekereze ngo ese And ever think about niko imana ivuga what is God speaking over me? niko imana ivuga What is God speaking over me? imana ivuga iki What is God speaking over my life? ijambo ry'imana ni irihe What is God's word over me? itegeko ry'imana ni What irihe is God's commandment over my life? muri ibi ndimo ni In irihe what I'm doing, what muri is uyu God? mushinga ni In ibihe this project, what is muri uku God? kubaho kwanje ni In iki my life, what is God? ni iki What does it mean? ni iki What does it mean? umuntu noneho ananirwa gutekereza iby'imana A person never think about the thing of God, yama yinezeza mu and mushinga he's been pleasuring in the plan and project, yikorera izo yumva mu mushinga and did whatever he wanted. atangira kumva andi majwi mu And mushinga he had other voices in the project. mushinga wahawe nande The project received mushinga wahawe n'imana by the Lord. adamu Adam na eva and Eve, umushinga barawica now they destroyed the project of God. bumva ayandi majwi And they listened to the other voices of the snake devil, utarabahaye who umushinga never gave them responsibilities, tiyabaremye never created them, tiyabahaye edeni never gave them a Eden, tiyabahaye n'ibindi never gave them the things that are in. amaraza And kubategeka he came to rule them. Because I want to use the word of project. uyu munsi nogira kampuni If I can have a company today kampuni igakora and the company works, kubera ko unyiyoboye because I'm the leader of it, agenda agafata amafaranga yose ya kampuni and I take the money of the company, namara gufata ayo mafaranga yose and ya I'm kampuni taking that money kayajyana nkayimba and steal it away, narangiza ndayakoresha ibindi and then use it anyhow I ese iyi want. kampuni yokora Can this company function again? iyi kampuni Can this yokora company function again? iyi kampuni bishize The company will be ni over. ukuvuga ngo abantu bose bakora muri kampuni It barataha means every worker in the company will go ibikorwa away. byose byakora muri kampuni birafunga Everything in the company will vanish. kampuni izaba ihomze The iragiye company will be over. niko adamu Same with Adam. adamu wari ku isi Adam with the project of the entire adamu niwe world. wari reperezanta de ga He was the representative of niwe wari in charge. warahawe umushinga w'abari mu isi He was the representative of the project abantu of the bose world. basangwa n'umugore And everybody who is given birth by a abantu woman, bose everybody bafite uyu mubiri born out of this place. wari ufite iyo kampuni The one with that project, ni adamu he was Adam. hanyuma adamu And then Adam ananirwa kureba ijwi ry'imana wasn't able to sustain God's ijwi voice. ry'imana niyo yari sapoti The voice of God, itegeko ry'imana niyo ryari the sapoti word of God was the support y'umushinga of w'abatuye mu the isi project of everybody to kubaho mu buzima bw'ubumana live in the life of godliness. hanyuma And then after that, adamu amaze kwica uwo when mushinga Adam destroyed the abantu project, bose barahomba everybody lost bose everything. batakaza ijwi ry'imana And they all lost the voice of God. bose batakaza ijwi And ry'imana they all lost the voice of God. bose batakaza ijwi ry'imana And after they all lost the bose voice of God, bahanga n'icyaha cy'adamu and the sin took everybody. bose bagendera mu gihombo Everybody walked in the ways of Adam. Amen. isubira ikagira undi mushora To have somebody else uhagararira kampani who will stand in the project iyo kampani in our company agakomeza ijwi and ry'imana continue with God's voice igasapotinga to umushinga support the project wose ukabawura so n'imana it can be sustained in praising the Lord. sema amen Say amen. haza uwo bita adamu wa And then kabiri the second Adam came. twese tutukuze haleluya
nk'uko uwa mbere He yaje came just like the first. yaje bose They all came bafite umushinga with one sound project. w'imana nyiri And it was of the Lord. w'imana nyiri It was of the Father. haleluya Hallelujah. amina 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 haleluya haleluya birasabora sibana erasubru bakaira haleluya bwana sibu atukuzwe makosa Akamaraso wa kabiri Now the second Adam came, ageze mu isi and when he got in the world, haleluya Amen. aradekarara ku mugaragaro umunsi wa Now mbere he declared for the first day, afata icyanditswe and he took the scripture, aravuga ngo njyewe ndiho umwuka and w'imana I said, the Spirit of God is over me. njyewe ndiho kubaha imana I live to obey the Lord. njyewe ndiho kureba inshingano I live to follow the responsibilities of God. sema amen Amen. kubera kubaha uwo And mwuka because of that, kubera kubaha uwo mwuka and because of that Spirit over me, sinzakora ibyo nishakiye I will never do it according to my will. sinzakora ibyo abantu I bashaka will never follow the will of man. nzakora ibyo umwami I will ashaka follow what God wants. aravuga ngo ndi intumwa And he said, I'm the messenger. twezesite haleluya sema amen ikibazo dufite ubu nyine The problem we have, abantu ntibabaye intumwa people are not messengers. babaye ba nyirabyo bitarisa They make themselves the owners. barabyitsa And they destroy everything. sema amen barabyitsa They destroy everything. bwana sifiwe sana twezesite Lord Jesus. yewe si wowe wiremye It's not you who created sabega yourself. bakuremye uri intumwa You y'imana are the apostle of God. sema amen Amen. ari imishinga yarangiriye yashize The project was over. ari ibibazo byabereye ibintu biracika Now when the problem took place, abantu batakarije imbaraga where people lost the power, abantu batakarije ubuzima where people lost life, haleluya n'igihe batamenye ko ari intumwa it's when they never yesu knew who kirisito they were as messengers. abishyira ku Now mugaragaro Jesus exposed it. abwira isi And he told the world, arayibwira ngo and he said, ndi hano ndi intumwa I am the sent ndi one. intumwa ya nyiri I umushinga am sent by the owner ndi of the intumwa ya planet. nyiri bantu I am sent to ndi people. intumwa ya nyiri I umupano am sent by God. nzagenda ufasha And I will walk as he nzavuga wants. uko ayuba I will speak what he says. ntabwo nzokora ibyo I bishaka never do it how I want. yesu aratsinda Jesus. agarura imbaraga z'ubuntu Obey the power of God. sema amen sema amen sema amen pawulo aravuga ngo Apostle Paul said, aravuga ngo sindi uwanje ngo nigenge nitegeke I don't belong to myself to do whatever I want. No. sigira uwanje I don't belong to muri ibi myself. aravuga ngo sindi uwa mama na I'm data not of my father, nor of my Jewe ndi mother. intumwa. I'm an apostle of bwira mugenzi God. wawe ngo uri intumwa Tell your mom, your brother that uri you are intumwa a messenger. fata umushinga neza Take a project very well. Take good care of it. sema amen sema amen ndababwira hano hakurya ndababwira ngo intumwa An apostle, I said, intumwa nibisigura ngo wowe turiho it means ari you are uwagutumye not living, nubwo atari but hano somebody who sent you. si wowe uriho niba uri hano Although he's not here, you're not living, he lives here. nicyo bisigura intumwa That is the meaning. azavuga ngo si ngo akanwa nake abanyamurenge bazi kubivuga azavuga ngo akanwa nake They say the mouth or the word belongs to him. azavuga ngo amaguru naye Say, the feet are mine, ngo ariko akanwa nakaba mutima but the mouth or the word belongs to the one who sent me. sema amen aya maguru nayanjye These legs are mine, ariko akanwa nakuwantuma but the words belongs to the one who sent me. nk'umuntu utazica umushinga Now that is the person who will never destroy the plan. nk'umuntu utazica umushinga That is the person who will never destroy the nk'umuntu plan. utazakinisha ubuzima That is the person who will never play with nk'umuntu life. uzahabwa imbaraga Who will receive power. bibiri iravuga ngo yesu The Bible says ngo Jesus yicisha bugufi humbled himself araganduka and he submitted aramanuka and he submitted aravuga ngo umushinga ni uwawe ma and he said the project is iyo yours. umushinga ni uwawe Lord. papa The project is yours. bwawe Lord. kora ibyo ushaka Do whatever you want. imana irategeka And God commanded ugomba gupfa you have to die. arapfa yesu And he died. ngo kubwo urupfu rwa And kristo by the death of Jesus, batunga we n'imana were united with God.
Yesu cyubahiro. Haleluya. Kubwo urupfu rw'umwami Yesu By the death of our Lord, duhabwa za mbaraga z'ubumana, we receive the power of za mbaraga God. twatakaje mu The mushinga wa one we mbere lost before. wa Adamu, In the times of yahombeshe Adam, Adamu wa mbere, that he lost. tuwufata muri Adamu wa And we kabiri, received it in the second Adam. dusubirana imbaraga And we received the zo power kubasha gutegeka byose. to rule and Bibiri control iravuga ngo everything. kubera guca bugufi The Bible said because of submission, n'Imana mu izina risumba God, he gave him a name. Yesu Yesu cyubahiro. Haleluya. Kubwo kwemera gupfa Now by dying, ngo Yesu Imana mu izina risumba God exalted his name above every ngo other bijya name. bintu byose And everything ngo bihabwa gusha munsi y'ibirenge. was thrust under his Yesu feet. arongera arabitegeka, And Jesus Yesu dominated arabiganza, and ruled again. aravuga ngo abamwemera And he bose said, those who believe in him, bazaba bamufite uwo, they will receive him, bazabitegeka and byose. they will rule everything. Nimuhabwe imbaraga mu rupfu rwa Kristo, Amen. nimuhabwe imbaraga zo kwiganirira byose, muhabwe imbaraga zishyira byose munsi y'ibirenge. Sema amen. Sema amen. Yesu Yesu cyubahiro. Haleluya. Atukuzwe Mwokozi. Ahimidiwe Bwana wangu. Ahimidiwe Bwana wangu. Praise God. Cyo gituma Paulo yavuze ngo sinjuriho. That's why Apostle Paul said, I no longer live, but Christ lives inside of me. Kibaho ni Kristo we. I no longer live. Sinjuriho ni Kristo. I no longer live. Kristo ni uriho muri. Christ liveth in me. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Atukuzwe Mwokozi. Twaba intumwa z'Umwami Imana. Be the apostles of God. Wowe ufaka bagire. You might die and God will Wowe live. nyiri mu gikorwa. You might die Wowe ufaka asigara nyiri gikorwa. and then the owner will live. Wowe ufaka asigara nyiri You mushinga. can die and the owner will live. Imbaraga z'Imana zikaganza The aho. power of God will rule. Sema amen. Say amen. Nakira imbaraga mu rupfu rwa Kristo. Receive the power of God. Twasubije imbaraga. Bibiliya yavuze ngo The Bible says, bakubwa urupfu rwiwe by his death, ngo yahinduye ubusa he made everything ubutware bw'awa muri Satani. nothing the devil of God. Satani Devil niwe wari ufite urufunguzo had the key rwa kuzimu na rupfu. of the bottom of it. Abandi barapfuye bose kera Everybody who died ngo yarabafataga will take their soul bakabafungirana. and lock them somewhere. Bari barapfuye bizeye They died believing, ariko kubera ko but because imbaraga z'urupfu the power of batari death, bazishoboye, they were not able. Satani ngo yari afi yari akizifite. Devil had the key. Yesu waze. When Jesus came. Haleluya. Hallelujah. Baramanuka And he went down agera ikuzimu in the bottomless pit. ariyaga Satani And he took the key out of wa the kuzimu of the n'agenda devil. n'urupfu ngo araruzamukana. And he took it out. Bibiri iravuga ngo The Bible says, Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Bwana tukuzwe, Bwana tukuzwe. Ahimidiwe Bwana wa majeshi. Praise God. Atukuzwe Bwana. Praise the Lord. Bibiri iravuga ngo The Bible says, Yesu. Jesus. Haleluya. Amen. Ngo Yesu Jesus ngo afa ahindura ubusa made everything. kubw'urupfu rwiwe wo kumanuka, kubwo gupfa no kumanuka by going down, aje ikuzimu go down, ngo ahindura ubusa ubutware bwa Satani. and he made nothing the power Ngo amunyaga urufunguzo and he took the key avungurira abera bose and he released everything barabazamukana. and he lifted them up Yaciye muri Yerusalemu through Jerusalem ari kumwe nabo bose. with all of them. Yatsinze urupfu na He kuzimu. defeated them Imbaraga zose za Satani through the power, zarangiriye mu rupfu rwa Kristo. then the power of the devil was Sema amen. defeated. Urupfu rwa Kristo The power of rwambuye Satani ubutware, took away the power of the rwambuye devil, Satani imbaraga, the power of the devil, urisubiza abana and b'Imana. he was given back to Abana the b'Imana mountain. bakandagira And he Satani. said now they can Icyo triumph bituma over the umunsi wa devil. nyuma That's why Pawulo aravuga ngo Apostle Paul ngo said, tuzocuraguza urupfu, you will tuzocunaguza urupfu, You will talk about that. tuzorukandagira, You will trample it. turubwire ngo harubori rwawe ngururiye. And say, where's your seed? Tuve Open. za mbaraga zawe ziri he? Where's your power? Harubori rwawe ruri he? Where's your speed? We tuzarukandagira gotta trample over it. urupfu rw'umwami By wacu. the power of our Jesus. We receive the power. Ari nakiri somebody. Receive that power. Imbaraga ziboneka mu rupfu. Power bound in the name of Jesus. Urupfu rwa Yesu We Kristo separate the devil to be imbaraga. by the power. Umuyobozi wacu Pastor Our leader, pastor, yasomye we read the word. amakuru ya Eliya News
icyo abana b'ubwoko bw'Imana, the children of God, Imana yabagaburiraga, God fed them yabahaga imbaraga. power. Yesu n'intumwa ze, Jesus with his ikindi disciples, yaza ababwira mu rupfu, he was telling nothing to yaza them abagaburira imbaraga. apart from the power. Iyo twegera uruhimbi, When we come to tuba closer, turimo twakira we imbaraga receive power ziduhesha gukandagira that gives us to inzira trample zose munsi y'ibirenge byacu. everything under our feet. Iyo twegera ameza, When we come to the iyo Holy twegera Communion, umubiri wa Kristo come to the Holy of the body of n'amaraso ya Kristo, and the blood of Jesus, tuba duhabwa imbaraga we receive power zo gukandagira byose. trample over Burya every umutima authority. ubatera imbaraga. Eat the bread that will give you power. Nta kindi umutima utera imbaraga. The bread that gives power. N'uyu nguyu, This is it. Kristo umwana w'Imana, Christ, the Son of the living God. n'umubiri wa Kristo. Christ, the Son of the living God. It is his Iyo death. bavuga ngo tuje ku ruhimbi, We said, let's go to the communion. usumenya ko ari urupfu rw'umwana. No, it is the Iyo death of bavuga our ngo Lord. tuje kurya twambara When they say, imbaraga, let's go eat and drink. usumenya ko ari mu rupfu rwa No, Kristo. it's in the death of Jesus. Tugiye gusangira nawe We are urupfu, going to eat with maze him twakira and imbaraga then receive his zo power kunesha to Satani, defeat the zo devil, kunetraliza Satani, neutralize zo devil, gukandagira, trample over zo devil, gushyira ibintu byose ngo bive munsi everything under our munsi feet, y'ibirenge byacu, under our feet, zose bibe munsi y'ibirenge. everything under our feet. Amen. Asa nakira urupfu rw'umwami Yesu mu mitima yanyu, mu In your gihugu. hearts. Niho yavuze That's yanditse where he wrote. umurongo wa 10, Verse 9. aravuga ngo kubw'ubuntu bw'Imana, Say, by the grace of the Lord, kubw'ubuntu bw'Imana, by the grace of the Lord, ngo babashe gusogongera, that we should bose basogongere ku rupfu rwe taste his death. kwa neema. By the grace, Watu wote everybody waonje kifo cha taste Mwokozi the death of Jesus, ili wapate nguvu so they can receive za power kushinda ulimwengu, to overcome za the kushinda world. dunia. To overcome the world. Hauwezi kushinda dunia, You never overcome the hauwezi world. kushinda You shetani never defeat devil wewe binafsi on your own. bila kifo cha Kristo, Apart from the death bila of our kifo Lord. cha Mwenyezi Mungu Apart from the death of our hautashinda Lord. kamwe. You can never. Chakituma Paulo That's yira why Apostle Paul said, akavuga ngo inkovu za Kristo and he said, the scars of ziri muri Jesus, we, it is in me. inkovu z'umwami Yesu The scars of Jesus, ziri muri we. it was in him. Bibiri ikavuga ngo And the Bible says, iyo Imana itubonyeho amaraso y'umwami Yesu, God sees his blood of his iyo son. tuboneye mu rupfu rwa Kristo, When he sees you through the death of his kandi son, wokwirakwiriza amaraso ya Kristo yo gukwira blood of Jesus ni mu rupfu rwe. is only through his death. Utinjiye mu rupfu rwe, If you don't enter, nta maraso yiwe yo kubonekaho. his blood can never be Aravuga ngo seen. ababonetse muri ayo maraso Say, those who are seen in the ngo blood, ndabatira urubanza rubi, they are not ngo condemned, ndabita but abakiranutsi. he calls them righteous. Tuza dukiranuka iyo turi mu rupfu. We are righteous when we Bwira are in mugenzi wawe ngo Jesus' death. turakiranuka iyo turi mu rupfu. Imbaraga zo gukiranuka, gukiranuka ni imbaraga, ni ugukora, ni ugutekereza. Righteousness is power of thinking. Niba udafite utari mu rupfu rwa Kristo, If you know ntiwabasha the death of gukiranuka. Jesus, you cannot be Tushobora righteous. gukiranuka Quite impossible to be righteous. kubw'amaraso ya Kristo, But by the blood kubwo of kuba mu Jesus, rupfu rwiwe, to live in his death, tuza tubagwaho gukiranuka. we are counted Kubwo righteous. kuba mu rupfu rwe, By living in his death, tugira imbaraga we zidukiranura, have power to make it tugira imbaraga righteous. zishyira ibintu We byose get the munsi. power to make everything Ubukene under. bukaza bukaja munsi y'ibirenge. Poverty gets under. Ayiya, In Jesus' ubupfubyi name. bwaza bukaja munsi I y'ibirenge. mean, offering Ubupfakazi bwaza bukaja munsi y'ibirenge. leadership goes under. Haleluya, Name of Jesus. kubura abawe byaza bikaja munsi y'ibirenge. Losing your own beloved Ibintu byose people. bikaja munsi y'ibirenge, Everything goes under. ugakandagira byose. Then you trample Mwakira over. izo mbaraga ziba mu See, rupfu that rw'Umwami. power. Mwakira izo mbaraga ziba mu rupfu rwa Kristo. Power in the death of Jesus. Sema amen. Say amen. Icya nyuma, And the last one, cya gatatu cya nyuma, the third, umumaro w'urupfu rw'umwami wacu. of the Lord, death of our Lord Jesus. Tugira gutya twese, Lift your hands to Jesus. rambura amaboko y'Imana, Hallelujah. rambura amaboko y'Imana. Praise the Lord. Haleluya. Amen. Hallelujah. Iyi wilambasa mi. Yes, Lord Jesus. Anezerewe Mana. Urupfu rwa Yesu ni rwiza. Icya gatatu, The third, umumaro w'urupfu rw'umwami wacu Yesu Kristo, the value of the death of our Lord Jesus ngo ni ukuduhindura abana b'Imana, is to make us the children of God. ngo tukaba abavandimwe be. And we become his co-brothers. Bwira mugenzi wawe ngo ndi umuvandimwe wa Yesu. Tell your neighbor, I'm the brother or a sister to Jesus. Ndi umuvandimwe we. I'm a brother or a sister to Sinzi indirimbo yo Jesus. gushimisha izivuga ngo umuvandimwe we. There's a song that says, beloved. Ngaho ririmba wawe.
ariko mana ni Yesu wagize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe subiramo cyane. Yesu ni wagize Ni Yesu wagize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. timwozumva ivyeri mwebwe mwebwe You mwebwe might not feel how proud Mama, it feels that's like. mufite ivyeri vyo kuba abavandimwe ba Kristo. Are you proud to be the brothers and sisters of Jesus? tekereza ngo Kristo umwana w'Imana Now think Jesus, the Son of God, ni garafrere wawe bisa is your brother. garafrere wa Your brother, your older brother. Or your younger brother. Let's put it that way. my brother Jesus Now, Jesus, Yesu, muvandimwe. my brother Muvandimwe. Yesu wagize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, kandi ibyo mfite byose niwe wabimpaye, Imana ishimwe cyane. Ni Yesu wagize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane, umfasha umfasha mu bintu byose bikomeye, Imana ishimwe cyane. mu rufugu iwe niho tuba tuvukana Now through his death we relate. no kurya umwana avukana na nyina na se As a kurya umwana asangira n'ababyeyi biwe amaraso is related to his natwe ngo parents. twasangiye amaraso na Now Kristo through his blood ngo kubw'urufugu we are related. duhinduka abavandimwe biwe Become his relatives. duhinduka abavandimwe biwe His brothers. cyo gituma yavuze ngo aho ari That's why we say ngo where niho he is. natwe tuzaba That's where we will be. haleluya ibyo yakoze What he did natwe tuzabikora we will do ngo ndetse tubirenzeho even more, kubera iwe yagize imyaka 33 because he spent 33 years. ariko wowe uzogira You 70 gotta be 70. uzogira You 80 gotta be 80. uzaba uri muri ya Yesu You will be in the system of ya brata Jesus. wawe Of your brother. Yesu yeye muvandimwe wawe Of your brother Jesus. urupfu rwa Kristo In the death of Jesus. twasangiye na Kristo We related. twasangiye na Kristo We related. amaraso ye We ate together and drank his blood. twasangiye ADN Now the DNA. duhinduka abana b'Imana And now we became the children of utari God. mu rupfu rwa Kristo Now that it is in the death of ntabwo Jesus ari umwana w'Imana and the Son of God. ntabwo ari umwana w'Imana Is not he who is not uri in umwana Jesus, w'Imana not a son of God. ni mu rupfu rw'umwami wa The Yesu Son of God, you gotta be in niho yaduhujije death of our Lord Jesus. niho twahuriye That's why we are united. niho twasangiriye That's why we became one tuba umuvandimwe we and we became his none brother. baramfasha none Now baramfasha he's helping me. mu gitabo cy'imigani And in the book of Proverbs, Bibiliya ivuga ngo inshuti zakundana ibihe byose the Bible said the friend will love one bityo another umuvandimwe forever. avukira ngo ni ugufasha mugenzi we The friend is born to gukura help mugenzi we mu another. kaga A brother is born to ubu help nyine others. Kristo ni umuvandimwe wacu Jesus is my ni brother. my brother He is my brother. wo kumfasha akazankura mu Help bibazo me and take me out of agony. twese In icyubahiro Jesus' name. haleluya ubu turi abana b'Imana nubwo tutarerekanwa Although we are not yet ariko revealed, my brother niyerekanwa but when he will be revealed, tuzaba dusa we nawe will look like him. tuzaba dusa nawe tuzaba dusa nawe kwa We look like him. tutaingia mbinguni Amen. nakiri urufu rw'umwami wa Yesu nakiri urufu rwa Kristo nakiri urufu rw'umwami muba abavandimwe ba Kristo muse nawe Look like him. ugende kawe Like him. Like him. forme de ploie sapirase Amen. engenida antuita Amen. dukipa kisofe formakira lungu wakamangala potari masti ayiya warakoze Yesu kwa fu
nukuri niwo wamutanze ngo apfe ku bwacu. Sinzi iyindi ndirimbo muzamuririmba we. Amen. Amen. Turabafadimwe mwari wacu. The blood of Jesus. Jesus my brother. Hallelujah. Jesus my brother. Yes. Jesus my brother. Yes, umuvandimwe. Jesus my brother. Umuvandimwe. Jesus my brother. Umuvandimwe. Jesus my brother. Umuvandimwe. Maili wa salama ya. Makosa kitasopera. Bonde masali baria. Maguruke tuje mu rufugu mwami wacu. Maguruke twinjire mu rufugu. Maguruke twinjire mu rufugu. Asante Yesu. Asante Yesu. Yesu. Amen. Jeni mana. Tekereza wikira mu kabande ku rufugwe. Hashi. Subire murebe kuza itegeko Ramu. Jeni mana. Hashimye. bazane n'igiseke abo bantu nibo bafite amaturo babanze batange yo gufasha Sadaka wanaweza kupita mbele watoe sadaka Boaz. Hashimye zane Boaz. Yesu. Oh hallelujah Yesu. Oh hallelujah. Hashimye hashimye Yesu. Oh hashimye Yesu. Let's go.
Yesu niwe atuze isubiremo dupfe kurya gusa tutagirwaho n'urubanza. Tekereza urupfu rwe usogongere onja kifo cha Yesu. Ukipokea mwili huu pokea ukionja. Kuonja ni kukubali, ni kushukuru. Usogongera n'ukwemera n'ugufashwa. Kwemera wemera urwo rupfu rukusanire ukure mu rupfu rwiza. Wongere kandi uguheshe imbaraga ukugira umwana w'Imana, umuvandimwe wa Kristo Yesu. Yego abazanye amaturo yo gufasha imfubyi n'abapfakazi n'abatishoboye. Icyo wahezagiriwe, icyo Imana yaguhezagirije nihezagirishe mugenzi wawe. Kuko tugomba gukunda Imana tugakunda na bagenzi bacu. Aya ni amategeko abiri atazatandukanye. Niba dukunda Imana dukunda na bagenzi bacu. Mani w'amabasha, mani w'amabasha. Atanga ubugingo icyo ari cyo cyose ufite. Atanga ubugingo kugera mubarikiwe sana neza ubugingo bw'abenshi. Atanga ubugingo tekereza Yesu gupfa sogongera urupfu sogongera urupfu abenshi. Atanga ubugingo bwe kugera ku gupfa kugira ngo ubugingo abenshi. Barikiwe sana mtoto, Mungu akubariki sana. Yesu barikiwe baba. Watukuze ahimbazwe Yesu wacu, ahimbazwe Yesu watukuze